Mizoram mundang rualin Green Mizoram Day to Kolasib District apo June sompakat khian nunna turin phun rawh ti thupui hmangin hman anidon. Vawiin Mizoram State Project Monitoring Committee ten Bilkhawthlir Eklavya Residential Model School building sak an endik. Deputy Speaker Bialtu MLA ni Pu Lalfamkiman nimin Hmarveng YMA VC 10 May ni som pasari zana khualrel chhiatna thli le ruah wanga leimin ina ati chiat Pvt.Ltd chen in sakna tlang atlaw. Thirtote chebai ule CZS kania Chanchin thar lo ngai thak chum zomang. Mizoram mundang rualin Green Mizoram Day to Kolasib District apo June ni som pakhat khian nunna turin phun rawh ti thupui hmangin hman anidona. Green Mizoram Day hi first IR Battalion hmun mualvu mahman tura rel ni in Pu Lalfamkiman Assembly Deputy Speaker khualrel ani ang. Vawiin dar khat khan Pvt.Ltd sang Deputy Commissioner Chairman District Level Green Mizoram Day Committee kai shwaya thut khomani a heta hian Green Mizoram Day sangni somni pali man turatan mualvum hi an ruata June ni sompakhat dar sompakhat le chanvi a first IR Battalion Conference Hall a ceremonial function hi nei ani anga Kolasib Bialtu MLA Pu Lalfamkiman Deputy Speaker khualrel ani ang. Function zone hu hian first IR Battalion hmuna mass tree plantation nei ani ngal bokang. Green Mizoram Day sangni somni pali a hian Kolasib District chunga kang mei ven hapta manlaya malatha khwa pathum than chhuaten hena loman pek tura rel ani a kang mei veng thakwa le veng lothlang turin DFO Kolasib kai shwaina hnuaia committee din ani a. Green Mizoram Day pual hian apol le sarkar office le mimal anga thingphun do an om chuan forest department a thingchiak lak chhuat thei ani a pol le office ten an mamoza tur DFO Kolasib a report angai don thung ani. Meeting a hian member secretary Pismilna Sudukar DFO Kolasib chuan nikom lama Green Mizoram Day mandan report toy apebokane. Vawiin Mizoram State Project Monitoring Committee ten Bilkhawthlir Eklavya Residential Model School building sak a endik. Eklavya Residential Model School Bilkhawthlir building sak hi kumsang ni somni kumtira changa thochan ni in Social Welfare Department in hnuaia estimate cheng vebel chazani somli hmangin JMT architect zarkotin anthoka tuna hian na hi anzo fel thokhat to ani. Eklavya Residential Model School building hi June thla hian kalpui theitura malak mekani a ton session a hian class 6 le class 7 kalpui chantum ani. School no pang hi class khata mi pa le mechia somthum zel lak tur ani lain class 6 a hian mi pa somni panga le mechia somni panga class 7 a mi pa somni le mechia somni pare enrollment and TNA. Tuna hian staff pathum data entry operator pakhat warden pakhat le security pakhat an mekane puarlerin omachu EMRS Central Sarkar in Tribal Titana buat sayani a mihar sate din chwana bulcho zirna hi ani a no pang zali tan athlona zirna tur school building thatak me central in aron chop me hi Bilkhawthlir le a chevel tan thil hlutak ani atia hetiang school tha kan nei hi kan la lom zelang ti in a enkol to social welfare lampoin thei top choin enkol chause adu thu soi EMRS Bilkhawthlir chu thok tu contractor te malak na chu athakhat viau ni in a soiboka EMRS campus a hian hostel mipale mechia no pang zani leng school building dining hall guest house staff quarter building som pakhat principal quarter le support station amin tuizem hi litar noi khatdong siamani a basketball court le volleyball court siamani bo puarlerin omahi engineer H.VANLANGHAKA ta sailao secretary Pu Lalzuya committee member Pivan chungi task force MSPMC tibaka social welfare lamachangin Pu H.VANLANGHAKA program manager Pu PC Malsomzela JE10 antroy omane. Deputy Speaker Bialtu MLA ni Pu Lalfamkiman nimin Hmarveng YMA VC 10 May ni som pasari zana khualrel chhiatna thli le ruah wanga leimin ina ati chiat Pvt.Ltd chen in sakna tlang atlo.
Pu Lalfamkiman chuan hnatlana hmun hitlo in khutlang hrai tu te in pek na rawh pui ati in mizo nun zamoi lo lang chhuak hi lomum ka ti em bokani ati a khualrel chhiatna wanga har satna tok te chu sarkarin angai poimo a chu wangin antana tan puina ham thatna pek thei angte sarkar atanga pek an ni ati tun in sakna tor po hi disaster management and rehabilitation DMNR branch DC Kolasib kaltlanga tan puina pek manga sak that tur ani ati bok Chief Minister Pu Lalfamkiman do sakbik nei lawa kalamipui sarkar nei antum ti asoye Vawiin Khan Mizoram Synod Bultumin Synod Executive Committee member tile 9th Mizoram Legislative Assembly member te inkom na JM Lloyd Hall Synod office a buat ni a Chief Minister Pu Lalfamkiman puin he hun hi atel puine thusoin Chief Minister chuang kan sarkar hian kaushan le tlom ngai polte ne na thoho na thatak nei kan dua kan nei chhozel ni puin kan shia a kan lom hle do sakbik nei lawa kalamipui sarkar nei kan tuma eiruk na le hlem hle na titlem turin a project monitoring committee chaktak an kalmek buka endik tur atama wangin hunrei lo te chungin kan endik vek seng don lawa chuwang chuang kaushan po in trol in ti hi ron thlen thin ula acha hle ang ati zirna lama hian kaushan ne na in ngenga kan kal kan dua PPP mo ta kal dan tor hi kan dap me kani ram lei lung semral thu a progressive tax system manga ven thei ani kan be seya rampum hi LSC manga cover vek acha kan ti a chumi atana thoktu in dei lo na hi outsourcing kan tum don ani zule rui hlau thua kaushan sang thalai tenen kan soi ho to a core committee kan din thara akal dan po kan ti dang lam hleka crore thum hanga chet lak chan kan tum meka na thoti chak turin dan po siamrem kan tumani ati hengba ka hian sarkar in ruah man le hmalak na anei sang te Chief Minister hian tar langa Mizoram a pathian ram thlentir kan dua kan veya kaushan nen hian project in tom kan nga ani kan ram tan kan nam tan le chanchin tha atan kaushan le sarkar hi ithokho tlang u in tong trai pui na po kan mamo reng ani ati bok he hun hi Reverend H.VANLANGHAKA moderator Synod kai shwaya hian Reverend CT.MAWIA Senior Executive Secretary Mizoram Synod chuan in hmel hria tirna le kalkhom te lomna anei ani Commerce and Industry Minister Pu Lalfamkiman le Land Revenue and Settlement Minister Pu Bilkhawthlir kai shwai nimin khan Industrial Growth Center luangmol le Export Promotional Industrial Park leng te chunga har sana sang om te chinfel dan tur ngai to in department pani 10 joint meeting anne he industrial areas chunga dan lava omtele dan lava malak na omte sarkar dan dinglai anga chinfel dan tur soi hawani a he meeting a hian Minister Pu Lalfamkiman na chuan sarkar in thalai industry din do tak tu te an ngai poimo thule industrial area aramta na puan chunga dan lawa ommek te chunga khauzo ka dan anga malaka trol thu asoya hengba ka hian industry din nan sarkarin plot allotment apek sarkarin apek anga manglau te po thangthar industry din du te makhuangaya an plot cancel sakthenga malaka trol thu asoya ne meeting a hian village council te chu hwana tan ram pe thei tu ani lo awangin VC passing tu ma ram nei tu ni na apek thei lo thule hemi chungchanga high court ruling le sarkarin office memorandum alo chwa to te po clear how ani a luangmol village council area hi kumsangka chukwa somsari pakhat khan protected area apwan ani to awangin VC in rampek theina ani lo thule dan lava ram lo pek to te po kumsangka chukwa somsari pani khan cancel vek ani to thute hemi chungchanga district council in executive order alo chwa to te po clear how ani bok industrial area chunga VC pass omte chu danding lai enga chingfel thoi tur malak ni se tia rel ani a CNI department in industry din nana plot apek zinga ani na tur anga panglo le mala thalo an om thu le chung zinga enge moza chu plot cancel ani to thu soilen ani a plot pek to pek ani na anga manglo le mala lo te chunga po industrial area act 2008 zul zoy malang ani zel tur thu po soilan ani bokani Chakso kampalakani thainan Commerce and Industry Department le Land Revenue and Settlement Department Officer titel na Joint Task Force din turin he meeting hian a rela he task force hi IGCA luangmwa le EPIP leng terama har sadna omte enfe in hengram chunga pass nei nia in chal te po an pass in mun uluk taken an enfi anga dan anga malak na tor po adwangang task force malak na le rodna te hi department pani te hian thlir zoi zel tor ni in atrol anga ma an la chunzom zelanga meeting khai khom na nei in pu Lalfamkiman liana
Minister Commerce and Industry le adang chuan he hmalakna hi thangthar le ramtan hmalakna bulchan poimo tak ani thu le department official te po rongbol na ril rupua diktak le hwai sen tak hmala turin acha ani he meeting a hian Commerce and Industry Department le Land Revenue and Settlement Department Secretary Director le Officer poimo sang te an telani MNF President Puzoram Thanga Chuan Zoram People's Movement ZPM chu an that lo wang ni Vawiin an thli furi ni in asoi Lok Sabha MP in Thlan result a chhiatna media meet zona changin MNF President Chuan in Thlan thlirin state rawh ZPM hi an party that wang ni Vawiin an thli furi ani ati MNF in vote noi chuang lai kan la alom oma MP in Thlandang angin opposition tangrual ni se chakthei din hmuna kan ding ati Puzoram Thanga chuan in Thlan result an lom ti soin in Thlan lo om zel tur thlirin MNF in ma an son zel abe sei oma state in Thlan pui ni lo AMC le local council baka VC in Thlan tele autonomous district council in Thlan lo om tura hian ruling tan po che chwal ol takani ti in ep to party tan po be sei na a om thu soi bokani Khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni